Kidam tang arkoi ni phai ingkora ke thomaning ve por phai truck apor malom karbiang long a hempi dipu rong sopia hi thiang bong along phoang deng hacha ke kan misen pen ke pachun pon aning kan wanga son thak thak si karbi lo charli jutang terang atum pen che patyo pi pon si phoang deng dipu hi thialong misen pen hacha ke kan ki bi pon hacha ke kan lake karbia khai long isi ke thenai ake kan lo Bangso hacha ke kan laki aning kan wang sitame jim tim pen sok roisi methanga hem apuru phandara long kache thapon asai angdenga hutsi hacha ke kan padupon lason si non ki thomi owi ki mia tum sitame methanga khaya jutang kache pangbu bede jia phan ma thapon si aning kan wanga son thak thak pining surihini rain kora ke thoma ar koya cheklo ni phai ing kora ke thom aning ve KLJA atum pen che patyo pi pon si mesen pen phoang deng hacha ke kan misen pen pachun pon bangso long aluhia man pen local MAC Johnny Timung Sarubatha constituency MAC kadom terang pi la pen penangan man peng ke do atum che tong don si bangso jai mek along RDP don hacha ke kan ibuai chialo jadi kan rang tadi tu kapilo choli jutang terang me paket pi korre bidian make chialo pok ke jok lo sige bang di lang kami ni tu kapilo choli jutang terang ain beke Bedang kan bi jutang tu parlong tu pima deng monang jia sayan gini tum deng koji tapi daerah dapat paklang koji pasti curu partik lo labang so hacha ke kan lo na jaga macam tu labang urang video an tapi si dengar lo curu partik lo nasi bedang jutang kon bedang la jadi bete bang aki kita lo pipi lo kon si bedang lo kacau li kita kira itu ben kado ke be lang si labang so hiji lo hacha ke kan paklang kon lo si mana kami tu klaim lo bedangan itu hacha ke kan gini tu bedangan lo di kan nam lo labang di pacini lo karbel lo arah tapi itu mah hacha ke kan koson mah bude lagi itu kado ke beda sini lo sih tapi ini kan hacha ke kan bang Jumo na masuk hacha ke kan si non ke bang ilong nagaan tu itu hacha ke kan nabe dia yang lo pun yang News Report Karbiang Long Live